Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Nakadaw babun ginong rep haka umsning constituency, bat haka riboy district hi Brockway, kilay kendu jing ban penyat yo yaki marrep, nakadaw ka jing kang kerdep. Nakaliang MLA ka umsning constituency ba Jason Saukmi Maulong, bat ru ka MDC ka kong Magdalene Saukmi Maulong, haka lai po terik u benai jemang arjar arpo, kila lumlang e borok kirang basnong, haying dorbar hall, jong, kasnong saiden nakabenta banyathir, sani, nakabenta ban bu no kham kloy ya ka yaw delang, kaban penmentoy yaki pat nong rem. Haka ni kajingilang lai don lang usketri jong ka PDF umsning, uba dipul rentatyang, uba biran singkli bat kentup ru, kirang basnong bat kinoy lam snong hakabaya kajinga lang lapnya dorang basnong jong kasaiden uba ike lapang hadin kajinga ther kawasani bha hakaba khaddo kajinga lang kalasyem ya karai bah kasien jam ka baningkong ya ka yaw delang on pelong no ha ka fish market kabadan hasaiden bat ya kiwi ki yaw delang hapok umsning constituency on saya syong perkhat hadin khnang ban pentikna ba baro kimarep kidai ban ya yaw wal ada don kini kajing khang kerdep jong sarkar. Inilah ayo pengini lum yang ki lightly circle ka mau lum circle ka betul lang ni di har bag mo suntai untuk ba arto absolutely kisnong kirang basnong rupiah 1 ya 1 lot di pelong ni po saiden ka sunungan ka irong basnong sketrisnong nambasnong irong likat ni isi jadi full time lang sketrisnong dia pusing di kajing pensmo hakini ki sini hakini kita yo ka bedap kalong ba na matakini kinong rap Ibuan kinong rap keleng saudong kabahap kini kathan di boy hi ke syam sya kata ka jingjar ma adu ka jhur ki so ki bami ki mlap betul poi sa kita ki yo bikin de ka sulong nak kale no kado kalong ka ige bususi ma ki miki ka jingjok ka jungkat ka de nak karep karyang dengi muta kinong mi kmat hi na syam khai ka ne bang ngi kini ki lai ti ki circle ki ba kentuk ma arpo opsan li kisnong ni la ya perkhat bangi pelong kata ka yo delang Ini yo ban wan jurup kani ka berang po saiden kani fish market ba phi pla I mene kinarung pintu pla I ba kabiang ba kadang kita social listening ka kabiang ka jakal chabar kabiang na dong sidong kabiang de nginget ba kani kayo dilang hani berang po saiden kan ai kata kalat kelinti kini kinong rap ba hakani kapor menang jinja kan pli pada kalat kinyo man kamai kinyo pe lahayeng asam upang asutho ba ninang hak yosong komiti begini ginong basnong barokha ki bawan ba hindi tangkani ko bigay yaw delang hangni na mar ngan kren happy kajing sisano bina pipet man komedi do barokha ki absan telikisnong hangni kamlang yo klabun plat tingi hap identify bang sa arlay tiliki jakaken kaban long kata ka ba kulot ka jaka di bangin yo ban wan yalam do barokha kini kinong ram kinong deso na barokha ki ba pimi ini ga mar kendo ba kinang la man beteng ya kata mo bagin yo kata kamay kaji bat kekerparu ya barokha ki badana haman kisnong haman ki dong ba pentip lami gitu ki badan kinong ram haman kisnong bakan don sadan ta kayo delang bangin penbai hi hangnya po saiden ba sa arlay tili ki jaka by next week ngasban IP kata clarity ngasban shy by IP bang kumamtas ki bangin nang yosong ka meeting ka badingpang tingila penwandur bakan long shot po saiden tingin ya pet pada kay kumungin ya tackle man kaski markat nang ling asutu kinong rap kinang buon ki banwan te haba kinang buon kinong rap te hangni sya kaju jaka kumbang ong IP mena ngimla man penbuon marblay hakani ka apat pengi ya kun uniu knyang COVID-19 ni don gonong ka man maintain ta social distancing tingila adusang ban identify bang sa arlay tili ki jaka ban bensok ikinong rap hi brokoli ka